Nikola, nešto mi se čudno slučuvat, majka veli da raste me. Ajde se ga stanete, site na noze, ritam od makedonskih da me potkrene. Makedonski jezik u školi u Jabuci uči 5 đaka. Nacionalni savet makedonske manjine planira da se slična odeljenja otvore u drugim mestima u Vojvodini, ali i na jugu Srbije, u Nišu i Leskovcu. Zbog uticaja makedonskog jezika ovde, srpski inače je malo problematičan, ima specifičan akcenat. Mislim da su roditelji malo zbog toga uplašeni, ali mislim da nema potrebe. Mislim da ne može izučavanje makedonskog jezika da pravi problem. Može samo da pomogne da se pravilno govori. Poznato je da odbranom svog jezika i upotrebom svog jezika se brani na neki način u najboljoj meri i sam identitet. Tu su morali da se steknu određeni preduslovi, pre svega u pravnom smislu, znači u zakonskom smislu, a nakon toga i u, da tako kažemo, tehničkom ili u realnom smislu. Govorimo i o obezbeđivanju adekvatnih kadrova koji će podučavati decu, znači govorimo o učiteljima, nastavnicima i profesorima, ali i govorimo o obezbeđivanju materijala iz kojih će se makedonski jezik s elementima nacionalne kulture izučavati, znači o udžbenicima. Politika Srbije prema manjinama treba da bude primjer i drugim državama gde žive Makedonci, navode diplomatski predstavnici. Želeo bih da zahvalim srpskoj vladi i njenoj politici prema nacionalnim zajednicama u Srbiji koja je demokratska i ima visok stepen liberalnosti. Odgovornost je i na nama, da tako kažem, stručnjacima i ljudima koji mogu da učine nešto u obrazovanju, da decu vaspitavaju na taj način da smo svi mi zapravo deo jednog regiona, da treba da živimo u lepim dobrosusedskim odnosima i to je jedan od dokaza je i ovaj projekat koji je ušao u zvanične škole Srbije. Da bi se oformilo odeljenje u kome će se izučavati manjinski jezik, potrebno je najmanje 15 zainteresovanih učenika, dok je u Vojvodini taj broj smanjen na 5 đaka.